Ni bola binaka na bunada bangani siama ti kumikina na ka binaka ni sikini kuwa marotaka ni ano ni rongota na kali malmalumo ni siama mai ne oti ni betala noa ni ulu tanga ni yombula marotaka ni siama ramai na nonta marama bula ni tokai dan do kila dan do sarapa tal cunga nona ni bata-bata do siama tal cunga moko nona ko bata-bata na marama ni wadi mela kemba mai lau o Elisabetta Toraba Wanga. Martak ni siya matik mengkokwa na korturang may suba, me bakang keni bakarao na natikbu en dona non ser meron ni suli na ngono bir na baka bakarao tik merong wale mai merna may bakarongo en vital nongo merna semarang mai en vital no membaleta na yung bulan tapi di pinakabiran na sado may pamadala uti ko na nung bata-bata iya ni kuwa sana suriti Elisabetta mena may vital no matkiked iya tarungo da madra certo tokongo membaleta na yan yalo totoka ola kemba langate tiko mosese balen rokon roka.
Sa rong-rong pinakantida na seroya ketika tasarati kina ya yang totoka ola kemba ni bola binaka na sema tiku mai na siku binaka ni ko ni bola binaka na sema tiku mai chamani do bola binaka na bitamani kali ya bambilo mai Hanova binaka bali na sema tiku mai vasu kalos kau kira kau ni tambua do bola binaka mai Ngilandi totoka na sema tiku mai wekem do na tiku mai tai mai rope binaka bakalibo klani segi mata kali lain go wekem do ya na nonton bara mo bola gitu kay nangonongo ndar besar to nga nandon na bara bito toka ka maro taka toko na kaya na sandre toka ko malolo malom bula Elizabeth. Malom bula Dr. T. Kila na libu sar na non daira sar tok menai kabini ko erna wi kila bina katok na bara bini sabak madal tak tonggore. Iya, dakunggo ngadir tok may kinombeng ka. Kinambalimbali weekend na tiko na korturanga sa re na totolo sar na kinataray na moni bara be may garabi to ko ni kina na takatakongo. Na nonda bimbulong oditik nga, na nonda binanumitik nga. Na so na ulutanga sa bakaro takitiko na bata-bata tatakongo. Binakabuklibo Dr. T. Ni sambula binakatalanga na wekanda o ni samati kumaya kabini kuwa na yasa iburu-buru ta banga da sa bakareo kuila bolikina da sa bakareo rotini bolikina na bukuni bekati bimbaka ni bengarabi bakabaka se buli se bubale kina tambana ta banga da sa rongo kadito kina na kabi binakini ko totok tunan raki subu tok tunan raki no korturanga to rede bidana bekaro to buka bolingori barita gitu ni saututu na nanda puno na buat kan iya pernah kebalik Dr. T. Sebenarnya nakabali saro marota na no muding ko nongu ker malumu mongoli mai mamai songo tiko na bula isebu na kana bital na tiko na ulutanga ni bula ko na numa na nandoro bital na nambak saoti oni apa kumadal tiko na no muni laki buli tordake ka bita kina na bono biti mongoli ani bonotani mo laki buli da sona be kanibuli embaleta sarjunga na tangu maki ni nonda bula aroni pa madal takamanda na dingin-dingin oni takaba maramayanu mo ni ngole ni kina na tambani ni bulia. Malo ba kalebo maramiano iyo na kena sa taki na koroi torodake ni koya wangolebo na West Indies Roto kaitiko na Master of Science in Biodiversity Conservation and Sustainable Development. Bira na kilaya o major in accounting. Inanongo to rivola may na university ni Deva. To rivola na tambana ni Donifika. Se na accounting ko may vaka kina may vaka auditor. Financial auditor wati ko kina na Ernst & Young na kampanya yang garaba na kenan daw dikebi na verify so ni ba business se kena baka wadi mbeka na audits may na kena vesau na matanya-tangin may na dikebi ni fika kena lay sangay na korritor da ni beka membalata nanda yung bula kena maroroi se kena maringketi mbeka ena buku ni kena loritinga na kena baka ngata baka matau merawa ni nan ronro viratiko na nanda beka otamata memori na beka anda may maro takatiko kenda na itambanggo na be sombe kana beka sayali sasang niya do beka may itambanggo arando maro takambeka may nanandang kasi sasang niya do beka may iya may beka na beka sambo boti kongo na sala ni kena maroroi se kena maringgiti tiko merawa ni na rabakay bota-bota talaga kina o iranon dongon er nanggay murimay na kena lentewa kina tambana na vuli Dr. T. Dua nakatumbale ka soliti ko via na nongo programa wa bakang taka wa garaba na university ni Deva na nongo bachelor's. It was a Bachelor of Commerce in Accounting and Agricultural Economics. Wow. So Agricultural Economics had some science units. So, nakatumbalik ka.
Ko eu ke rawa kina na scholarship ni nongule buli tordake. Me rawa mai kina na kori tordake. Se Master of Science. Me baka ndaru vital no tikina kabini kuwa. Sama ni rawa mai ya. Nda baka vinaka ni mani baka butukana na non beauty ko mai ni sul. Na kena lengaravi na yang bakiru baka baba. Ni kena lengaravi na wuli. Na kena rawa timai. Na kori tordake ngo. Iyo na weekend também kana itu ki tu talinga na sala so se na kila ke na we have our own science basically na ve ka era ando waka ngata ka may natukanda na tumbon na may liw sa tika butalitik ngo metalibilistik yan na sala ni kena maruroy na kakana itobo na isoli-soli na vaka ni linga na vika todo ko sarva tiki ni nonda mbula tabu sa kayani na ito okay nda wili kami nonda iya umbula ngo endo na ngoni sala sala ure ni da sate ka bumenta muri ele stale saba kami da muri mau tiko na sala da sochi erando baka ngata kana nonda ngase enak kana marroi na vika baka ngo Dr. T tali ngoni kina ninda may semata bata semenda baka mau takiraw na vika evolidi se baka to kaimbeka na Western Science bata kina vika sa tiki makau tiko nga may ninondang bula baka wa ito kay tambiyan sa may ali tiko mbeka nga nangauna ito so tiko may kina nangauna tiki ni nema mi bengarabi na tambanang po na kena tobole me marroy tobole tal nga me kaulis tal mai sa vika sa tiko bumayali ani Dr. T sebenarnya nakabalik sa maramaya no mo semaya au talita kani na ni Robital no ke Dr. Winnie Nainoda at kuno ko ya na ni Romi Vitalano ni yung bula talaga o kenda na tamati tamsakane libra ngon da dorongo na yung bula dara no mo chunga na mon buka ko Romi Vital no ke turangan ita Vilkesa na ika na waitui ko may Vital no no Alisi iya no may boso Dr. Winnie tu no ko pinakat may pamatal tani ko na yung bulok kaya may sa yung bula lebunduan dua sarati ko nga o kenda dia na todo tambayan may yung bula lebunduan dua ni dua na bano o kenda sarati ko nga na tawanuay kenda tambayan ni na tamata sa totoo ko makuti iya na no mo laki buli West Indies bitan ba kanamba kina no mo laki buli kya roba ruana yung baki vana bula na nangungole me ulay buli na University of West Indies na kornibulingo tiko na ken na main campus si Trinidad. Yung galing garaba na nung thesis i Belize. Ngoy tiko na araw bayo sa toka ke Mexico, ke Guatemala, mesa sabi mama tiko si adana tiko mbeka ni asa Central America toka non rotandro North America but ke South America. Belize ko ya waling garaba ke nung thesis ruanang baki na nunggu tikoy kya nanraki ito to watanga nanraki weekend or to tropical country talinga kaya raw beka kina na kya nalay lauray kila raw kina nunggu bewa kanitaka na beka se beka baka yung bula ke mami buli day kya kina beka ito weekend to nduin na species nduin na kayo may na bakaronin raki kina bikaya raw kina na biwe kanitaka iyo Dr. T ngono boleh iyo saya nito na kabina kaya nama kami lak may bakaraw Dela sarana. Andi na to. Ang bosi minyo ni maramatina artuti ko na lalay. Yan dora kaundo bul saramay kinabali bikim ni maramayan ni siya ni bakaundo datu. Nandona kay suli bikim ni ndona itabi sulian itabi lebus itabi lalay. O takaba na numuyalon dina. O maruta ko lumuto ko na maya maramayan na agricultural economics Gela ko ba ito mula kibuli University of West Indies kalau listal may biti na itabi ta mo do sanggarabat ko ni kwa nano mulis may
Pinaka, nunggu ngolilis main kena Sarawati main na koridor dake, awa may daka bakalilay virtu na university ni Teva. Ngole may nangaw na yan, doon na project dito sa artik nga nangaw na yan na School of Geography, manisoliveo mo dito baka. Research doon na project ni Bandindike. Baka taparaya, wabi baka buli talitik nga kin na nangaw na ya. Ni kuero message may ero na nung ni buli. Utali taksar baka libo dakta timbaleta. Ninda bi baka buli na korni buli lilibo ya. Oyo manda, ako sasyangan ni kilana, matanra nung ni buli eh. Siapa kakila Sarliliw, eh? minasata. Tiko viva eran daw stand out entanaka. Iyo, aro message maybe. Ni ko sandana kan nung kumarutaka. Aro barita ka may napuno aro sa baita bitikin bata na itutu ni taka ro sa tikin nangonong dan karena kena nunggu maruta ketika ya. Iyo, awami taka balilay ya. May biba ka buli ka balilay. Ina university ni Deva, ina School of Geography, ina tampan tikong gonong go ni conservation. Na tamban na tambakin dua wabi babilitikin na human geography. Iyo. Oti o sanggay tikabu o sana numa balabu nangaw na wambi tertutukin nangonin nung galay bulye asya ngani nang tunting-tinga nung ting-tinga ya we rey na binaka meu tau rendo na daka ena baka taraya umuti ko bat kerto nulubengko. Siapa ko wadi baka I need to make up for lost time with my kids. Yana buna o manina no meu sa daka tik mantangay ni bale. Baka consultant. Tika weekend anong sa tika buto resona project. Weekend nga na bana nanutiko menda muria na salanggo menda ngarabo na baka consultancy. Nanda tika bukina ayaw na nga tika bukina tika bu startuk nga nando na rate so binakadake o ko endole bebo ke vele ni pali. Santina. Hindi na niyo sarawat may na corrector da kengori. Ayaw manda ya na nunggu raya nang ya. Satu ro nunggu koroi. Usali rawat may nunggu masters. Iyo. Enaya nga may usir sombu. Mo dingo manay sa ungo. Mo ngay tarada ke may kya. Ana nunggu network. Balata. Ngo endo na field o se vokina. Ayaw na nunggu network ke chukai na accounting and finance. Ya na banua awasa taka kina. O kakin. Ako kabo biyaw. Enaya nga may unasir sombu. Meong gailay babeda ke maya. Iyo na nanda ba kau tikenda sombo maya o yung manda. Ya andon dua. Na project aus ko andon dua ya ko sangay bolita kiau. Singi bolita kiau ba. Bolita ka na nongo venkarabi ke nandau makan ni nongo venkarabi. Kibeira na boni tau ke ni takakaratu. Meona tu kuna sarvandun dun ni ko Dr. T. Oyo sembero kan duan na nongo consultancy me utenda kinai. Nada ka salak tu ngamay. Salak ngamay. Salak tu ngamay. Baleta na irong-rong o sambulia da ke may na nomo solia na nomundina. Nangono sengay titi ba kikini o sengay tau yawe. Iyo. Yan iyo atikabu may kya sa atikabu na ron project ya sengay kito publish chikongo. En nabing karabia na ronondolo tinkawal tinkaviwa. Nabuli lang biyak nga ubi ang bitati ko yan. Bera na nondang one. Klara, sige, baka nananuti kong biyak ka. Yo, binaka sa balatang ko, endo na tamba na dakati. O bebe ba yung rati kinabit kaya tanong nito kay bang bimbi. Siyang switch ninda ka way chuki na may baka menduti ko na career pathway. Na consultancy, baka tula mo takachiko. Baka tu rere baka chiko. Baka tu salay mo chukin to. Siyang ang goring menta retire ang tanggali consultant to yan. Siyangay. To boleh Amanda. Totoo kasarangan. Au boleh kan toti ko nangon ito kay. Boleh kan toti ko nangon ito kay. Siya nga nila weekend iti ko na buturara ko. Iyo ngo endo ng buturara binaka mo boleh ko kinabakatagi ko nyoran rawata
Elebu tu natakadaka itunggo. Elebu may tangge talitiko na ulangi. Iyo ngo na pika endono mendato tabulona tiko kendato. Iya endo talaga na boleh tiko ka. Enanggi raw balinga meto tabulona na vaka ramay turo tikong go sa ramay tingo tikong go na bulangi. Kaya baka turo ni kau tatake may nanda to baka tangin dengan dini vaka meto rawani bakala kemba compete batake irango. Bala to ir talaga na baka ilabo takatiko may na pingarabia may takatiko ira na binakata tiko quality. Ira binakata na baka tangin dengan dini vaka may OCB. Ken balo ken to talaga na ngonito kaya baka to sabi at beta na butura raya. Iya nonda to baka tangin dengan dini vaka meto na laveta vaka kina kena baka tangin dengan de OCB. Merawa nito nanggay witata kina kay rango. Yampe kendo na tikin na au biya bakang bimbitak sar weekend na ngonito kay we au dokter na bano sa baka bikin na nunggu bingkarabe na nunggu na tambana ni nunggu bingkarabe na tambani umpula sa ko na community engagement back and na ken kau may na itukutuku may weekenda na ito okay ni umpula memay mbiu bata memay ndi kevi mengayabu takikina na bi baka torda kita ba era kau yani kina be tiko se na kena kau talinga meni tuku baka ongo may weekend na ito kini umbula may na be koro esanding taki may pera na baka ilabu taka may na taka ongo kumuni may na tuku ongo kena lay baka andi kebi mbiu bata baka sukaile sutale kibeira era baka ilabu taka may kasati ko uti may na non rito butuba membaleta na itiko eso ngarabi kina na bingarabi ko donon boleh levo dopeti au boleh ke mami tal ngakin ngoni biti ke mami tiko nambutura rango ngondo na kay mbimbi sarviau ngondo na ka au ngandreba me ubaka mbimbi taktal nga nakadhi ki weekend na ngoni toke waka mbimbi ki weekend na ngoni toke dan daw lay kauta may na itukutuku sen daw lay baka suku muna may na itukutuku may beira na toke ni umbula MBMB may tukutuku iko baka suku muna may ngori may tukutuku ndi na may beira kakuan ni tukutuku nga etiko kinano mo baka nananu ni non raisaw ni tar Obambo ta be kim ni na sandong garap na takda kongo ni na rani taura baka binaka na dawan yung balen ni nung bosa. Mbimbi baleta dana numira tiko na nonda. O ira koe era tauke ni umbula koe rembika banua tiko. O irango o ira koe na vingoma tiko na rebu binaka seda ni viva ka tortaki taki zabanga ena kawiani membaletira. O kenda to na linga ni bengarabi, kenda to ngole ani, kenda to ngole mai, kenda to vesomi, kenda to lesui vale, to sa tiko nonda to umbula. O ira to nambika vanua tiko ngori ena tiko osale bengarabi kina. O ira to ngori era to na tiko ena nomu ngole ani. Era to na tiko ena nonda to ngole mai o ira to na bakai labotak. Era to na tiko ena ngau na era to mengaraba kina na viva ka torda kita ki zabanga. Ena mengarabi ena nonda to tiko. O ira to talanga ni rasaba ka nanda ko kedengo. O era to na se tiko nga. Era to na vingoma tiko na binaka na va na rebu zabanga. E kau tamai na viva ka torda kita ki zabanga. Dosa ko ten kibir. O endo na tiki na mbimbi sara ungan reba me ukadi kina ki vekenda kede sara na ngoni toke da sangaraba tiko na takazaka ni baka sokumuni tukutuku ke baka mandanga osenga ni tiki ni kenan di kebi na tukutuku au kere baka mbimbi vikenda na tukutuku baka sokumuna tiko mai na vikorkoro me nonra tukutuku ndina na wekanda na toke ni yambul me kakua ni nomu tukutuku ngawiko se tukutuku ni vekambeka osando rongo da tu
Mbimbi menonra na numa men vekaira vakila vekaira sasotava na itauke ni yaumbula karambika banotiko enai tiko o salesi mole bingarabki ya mbeka doktati endona tiki na wangan reva saravang bimbi me weka dibikina ke weekend na ngoni tauke Amen. enangonongo na kena bimbi biau the data sovereignty, indigenous data sovereignty. Mbimbi mo kilati ko na yavu e kauti tiko. Mbimbi mo kilati ko na tiko ngo nongisem biau e senga niya nga mo sema baka panua kina panua ole baka so komuni tuku kina mongai baka bimbi taka. Ke baka wal nga mbimbi tiko ko nandina. Bimbi tiko ko na nomo taka sa kadibikina. Sandan dono mena sema dono kedi tiko na bika. E na vakilata nga na panua na kena mana ni sangarabi baka binaka e na saba ke nandina na beka todo ko sara e tiki ni baka torda taki kino nanda be tiko baka biti. Tena todo. Kon baka ando na tiki ng bimbi wa biya Dr. T. Sebenarnya nakabaliw matata saranga binakabaliw na bibak na numiti kumain na bulutang anggor may bakaninda kila na tamban ni ibang didik do da but mikin na basa baka peritanya yan na research ethics ni chiko na kena bakalaotaki na nonda ngolen medala kita kata kumarutaka na bekao wasia mengure na data indigenous data sovereignty totoko bakawati maramayania tos chiko na nendoro bitalan no en bida na bagsauti klam bagsauti me kon already nyo niya ngoli tabuni o tindo na ngona laka laka le buti kuno mulo ko weni buka au do tali taka bakale puno mu weta mo abo kiti ko korbo o sangay ngole ni berto na bekang ku turang maram lita me weni buka nyo wasi mo tanga na itabi ta ma do le king garaba na ruana buno totoko. Iya, mal Dr. T, nangaw saranganggo na bingarabi weni buka simberti kani oti. Nangol taltiko na bingarabi batik ngaya na mado talmengo. Garabi tiko nabak sa komuni tuku talnga kena main di kebi na tuku na kena biuba na tuba nabuko ni kena tango makitiko se kena tobole na tango maki na bembati ni udhiwaya na weni buka riba. Gona buna basic tikina kibirato na wekango orto sanong guna itatal chunga Dr. T. Totoka. Iya, orto sanong guna itatal nga. Iya, na buna au basic tikina be rato na wakango may weni buka. Rato na talibital tikina na madao minggo. Pwede na iwali-wali ni kena tobole na tango maki na bati ni udhiwai na weni buka na buko ni kena lauray ni sa ada sarati kina bakalebu na sisiningel se loka mbeka na dana bira na kena sa loka takitiko na bati ni wae se ngani loka lalaingo ngo endo todo na itete kautani na bikabaya esa esenga ni sisi walitik nga nanggele sisi tiko na mbula tambo yani nindo na bubale na itete na manumano so na panua kuita kisara na vale yo na bikabaya koya talibiti koya ni na kena bingarabi na kena leba ko komuni nga mani tukutuku na kena bimbitiko na bika erabakila o era na leo ni panua na bika era rebe tiko mai na bida na mbaki era tiko kinay na koro na iwale mbeka ni kena nda utango makitu na batini wai ngauna era se kila se era se mbulo mekino era na matu era se mbulo boli na bikabaya Dr. T go era to bito ko nitik mekino bakailavo na IISD se International Institute of Sustainable Development karato vaka batatiko kena Ministry of Waterways we can debiti ena kena tobole me ngarabi na vaka ngoni kena tango maki se kena maroroi na vengele na batini udhiwai na wene bukariba iyo. Oh, totoka saranga rida ya daga rida na rambai lebu ni nomo taka taka maramayan we rambai lebu Iyo. terasa Ini chunga basta na na. rambula na tamata Right. Ini basta na vingarabi wangole kini tabiuni vendo tani bakalaila ya embalete tiko na ngoli waye
Wai tu ye. Ana ben grave wa ngoli kini tabiyo ni ana ambakista. Wati si ambakeni liu. Iyo. En kena talebiti ko ngayani na ben grave asata ka wati. Sangka ngoli biti ko yan ya na kena bakalaki ambambeka na evaluation I see. Awaleng garabati ko na kena evaluate taki na vaka ni kena may garabiti ko rto abo kay labutaka na matento ni Selandi. Kena to buli me wali na lengkang go ni ocean acidification. Go enduti ko na processes yang sochi ni matatati ko weekend ele weekend ni gitu kuningan nakango sanda baka sa mga sa totolong amay na climate change Right. iyo na kena binda-binday na ulutang lalay baya so na nga na sanda na to buli menda baka bayo kan tak ngayon ni kinabika estar raw na ravingoma pero na ni vodnua kina non kilay iyo ya na buni nongwa bisiko itabiuni na kena layla uray talanga na pano saya to tipo kina na bika takavaka na bika siang ni takavaka binaksara bika mbeka ena nga binga ni tidake kina non to ingoli na wekango to bata kina bika baya na ngoli ni ndo na evaluation ni project ya may verto na matento ni sila. Sa totoo kaya nagarevean na matintu lelewe baka rabaka la bata kamay dindoy na betamba na bingarabikin babi ni binaka no mo siya mayan na rona bonua baka buliti kuberto na turang maram na ita ni bona ba turang awen buka baka talanga kina berto na bekan na may tebiuni iya sembera baka nito na ngono ngoli kina imbenga maramaya sembera Sando na kami sember nilis maimbenga mo sala ko buka. Iya sa baka vida to kana kena talebi na nanto yan yano na nung tao mata ini nunggu ngole kya dokter ti ngay sanga ni kitu vingomi saan iya o sanga obeto kunay ni merto rongo da misawawe iyo talita ka ni serawa bikenda na ito kay niya umbula menda baka senga right kinaso menda baka yang taka na nonton dono menda baka senga kinaso na bikay ka umi bikenda awa talita ka saranga na nona baka tulewaya na turang na tisawaw memoria ni nasalen dono nga memori au talita ka bagalibo kila ni kila binaka kenda rondo tuta ka bagalibo tiko na bika membalat kenda na ito kay nanonda tango maka sa nonda marangeta na bika sa soli ni kalogi bikento iyo au talita ka bagalibo saranga ni se ninda rani reda ni se tiko eso nonda liu ni wanua era serrawa ni bakatulewa saranga baya Sianga ninda dongo iya kaya to bibigay to me muri may nasalanggo seda kana kene wale go balata ang amenda na nanuma ti ko bikenda to nandono ya o kenda to na itaw kini umbula o kenda to na tiko ibanua to na vingo matiko na rebo ke dini bika era ko tiko mengo ir weekenda siang ni kene bali ni vana kara ko mai da viva kan reti wale tiko ngango kina nonda dondono kina nonda marngeta se nonda tango maka se nonda marroya na vika samba uboto ka weekend to siang ni kene bali ni vika ke ver ko tamay na viva ka torda kita ke da sianga da bimbole wale tiko ngai na kenayan rabi na kenayan rabi tiko na vika ka umay benga nitim beka kina vika ngan reban tina nonda to panua se nonda to tiko se nonda to koro nonda to batini wai se o kenda to nambi ka banoti ko kenda to kilati ko nan raki ni nonda to tiko kenda to kilati ko kenda to ren kila satu kono wai mai kanto to sika son kene baritaki kento na kila baka pinak to sambuta pinak to kenda to nabi walwal kina bi ngat to ko ni bi kai na non to tiko okay mami nangole ni bangko singa okay mami la ko lenga ni bida walenga na singa si bida walenga na yawo ni mami nay bito kani kay kemani ni solim mayo kemani na bito tuko eso kemami ngan rebo merao ni nalay baka ng taki merao ni nalay kaule sumay
Enak kena baka sala takamai na bika ena main karabi na nom dindal tiktik iya na kena bina ka kena ta menta na nom bina sarchiko o kenda tonga na bika banua to nang gai bakilati o ya bikin kenda ni baka sianga sianga sartungan don kena liang ya kema min lakayani kema min tingkoma kema min baka sukata ni tuku o era to no korong go era to singirani tingkoma gombale tanggo go 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 erna marotaka erna rokko botalenga o ira na bakai labatak mai en dombe kana kene wale wale ena yang berto ngo en bibi kina nimbernin do na kabango bakai dori doktati me yado na kai baka tokai na consultation iya me bakai mbale tiko na consultation e bakai dori ese ang ninda to lay tambe batangay na hall to ndeng vado to iyo songor to ko tanar to agenda tiki kede Biela saranga. Ambe ngai sona kau bebi bakai rati kina weekend na ito ke sona ka toto kasar sando bakai dori tu weekend na ngongo tamay bakai ngata gitu ni kina. Entanto na naman chuko na bosa ndo bin politiko kina. Ibe na songo kede usando sureti kina. Na agenda. Na bosa ngo na agenda nandun na conference nandun na workshop ya do senaba. Kenda kede nanda ulako ni kina chuko ya nanda agenda. Oiko era oni obi ala kutumbek ngai ni moli bakarorong. Se oiko me bakane oleo ni matangale se tutu sa turanga au bia ya de kia maulay tukunanggo. Endu tumbek na nonta agenda. Da kau tiko yani kinandua na sota baya. Nakatel nga bimbi minta na kila. Ninawati na sota yan, ninawati na kaya. Nanidi na agenda sa may rawa ni ng bosenggo. Na agenda bia kanidi sa kito may bakang dono ya bata. Ng bosenggo. Se binakam bia kavidi. Nabika kito sa may baka yuki na ng bosenggo. O kadi kina kibe kenda nangonito kay o baka tulo tel nga kina kibe kenda na tutu baka value taki na nonda viti tiko baka itoki ninda baka iya tiko na sona kanda le baka itabi tiko kina menda na numira tiko enda mata takira tiko mai go embimbi na buku ni kena maringeti marroi na nonda yaumbula na nonda biti ninda le baka iya tiko na teveli ni vital noa bosi lebo turanga senam bosi ni Pacific Regional dabanga senam bosi dabanga sa mata taktikina na nonda banua sena nonda toka sena nonda ya busa sena nonda ya sanam beka mendangay na numirati ko nda mata takirati ko nangaw nanda sa baka yuti ko kina senda baka senga senda kereme tumanda baka wawa na baka tulewato do ko saranda lay baka edora na be matambosi kedingo mendangay mbaw na numirati ko nawawato ka mendel ni abo. O hira na luvenda na bungonda na makumbunda. O hira na matatakira ti kumay kinabi banua bakongo se kinabi bibasaki bakongo se kinabi matambose bakongo. Yambe nga nakerker may nambarabi na korturanga na kabinisingan ni ko adopted Sa totoo ko mundo sa rongo binakadin na rongo re rongo sia na rongo maleka na vitala no na kabinang ni kuai sa tumbuk kendo sar na ngauna na kabiong ko ni kila ni tiko tala no mituba na kabinang ni kuai musi ke mamitiko na runan raw bakadada ke may bakarong tiko yan na kabiong ko ni may marauta ka na no mo may bibo say ni kuai marauta ka ni may songo tataliti ko nga na bula ni nonda vital no tak na yung bula o marutakan na norto sa semo ti man mitokani orto sa ngwalo ti mai nunia moko Dr. Winnie na Noda o dina marama ni Alice na dewa bakatal nga kino Dr. Isa sa limon din na nandato biwakan. Dr. Sully mo ni Bola may na University of Canterbury. Royal yuta ka talaga na bitalan no wata kay Dr. Barro may nakoro may namusi. O babi ni binaka baka levo na nondo no mundo ngalemay. Bina no mundo duya laban ni takataka. Do bako roy na no mundo di tabana. Yan do kutik kem do sa bumay na non non tay bata go. Menta may bital no saranga na posa baka biti basta bakit kay matata kararo ni dingo. Maramayano kalau ngata no mitutu ng bongin ni kuwa
Meto talangona katarama, dorong game vital no talena dorong malo bakalipsa. Mahalo bakal besar Dr. T, wike menina semarati kumayan kabini kuwa. Ausa tatau to kamu sana ngole tale wike menina rawani access takan bula FM. Ubang boter tu cuk talim benganan non tu live channel au sesanga mandeni torbinaka. Au kere-kere be Dr. T ni sanggai te kabuna ni robi talanwa. Me una veng to kan ni boitin kelima na miniti me bitu me rawani utako sa wale ngai sana kandua kina studio ni bula FM. Enak lay be botay takitel tingayani na be wasi nga en be kami balit kenda tingani to ke enak non tabi bakayan rai titik mbek ngai kina sole ba kina bula sautu Dr. T malo bakale usara be kami na sema tikumai malo bakale na non da kawai tiko ena be kami balit na non da yung bula ker nga kina bak mamasya weekend na non da marro manda na tuku-tuku kenda da usulia semenda nanda kilata lenga na be kanda baka iyo senda baka sianga kina na be dondono talenga so etu weekenda me baka ninda ito keni umbulay pinakabali sa Dr. Tio sa lolo matuyani sa tataw talitik nga na kabinikuan ningay mode ni baka deng tokman Naka, wata kumanda kalau ngatur vital no numpungin kuwa, wat mata. Sa totoo makaote naka makalevo bikem ni kensar na sema ti kumay ni ko bikem na sema ti kumay Dubai may chamani may nilandi baka bula tar tsinga berto na sema ti kumay Korea bula binaka rebango akata binaka bale na sema ti kumay Korea do bula binaka may Japani pero na bubale na mastele babi ni binaka na libo ni bubale na sema ti kumay bikem do Australia totoo makaote na nom ni sema may na singa binaka ni kuwa na ikarosa nga vulkaziwa ni singa ni vula o February. Takila ni o tie mana mbaki ngai dandoni talendo la singa na ikarosa nga vulkaziwa ni singa. O marotaka ni sema mayo maramayano Elizabeth Wanga me may bewa sa itu bikenda na bukin nona taka pakita mer ento garabi tiku dina ninda kilikoya ni marama e ben garabi en be kiroto na lubena lewe diwa en lobo na taka lobo na be madawa kede ia na ngone leo ni wadi bo se marama ni wadi bo tiku binaka buto binaka tiko ko na be ka baka bulie ko ngani kino marota kan busuri tiko mai me baka time na singa binaka ko kamay so ngota tali tiko nga na singa na bula ni yang bula nakabali besar bikim ni toto na siya tiko mai ia en lo mga ni tini na miniti sa tiko ko iliu bikenda ni ali toko madala ti ni anto na mena bilowai ni se bilowai ni moli se bilowai na siapa tiko mikina na marama minista ni marama o honorable Linda Tambuya na siapa tiko mo na vitala noa member leta nang gito rakabi na sana pakuturang kanta ni o koe marama presidenti matai ni marama me presidenti nang dua na kalabo ni rakabi au ni taka ni na siapa tali mai na lamanga ni tina meniti mengo nakabali sara nom ni baka mai na ni robita la noa wata ke Elizabeth Wanga nakabaka lewu ni kalonga tatiko tanang kay so tatiko ena vital no katara naka